Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Haga Jingñiew vote Wayanad Parliamentary Constituency ha Kerala. Ukertong ke Kongres Rahul Gandhi ulatam da sanpu hajar praspa khandai phuai vote. Hadin ba ulayo prapusau hajar nyospa sanpu vote. Katba ka kertong ke bayakun persya ayau ke Ani Raja nakaseng Communist Party of India kadang yo lai phuai hajar praspa sanpu khandai vote. Tal hadu ke por shipho bajim tak step. Gandhinagar Parliamentary Constituency ha Gujarat, Menteri Korbari ke India Amit Shah ulayo shilak sanpu khandai hajar handuspa prapulai vote. Kadba ke kertong jong ke Kongres ke Sonal Raman Bahai Patel kalayo lai pasau hajar hanyo phau vote. Haba phaipat shaka Jingñiew vote hatiru va Nanthapuram Kerala. Ukertong jong ke Kongres Usashi Tharur ulayo arpu prahajar handuspa san vote. Rajiv Chandra Sekhar ulayo arpulai hajar handuspa ar vote. Kadba Upanyan Ravindran jong ke Communist Party of India ulayo arphuai hajar sauspa khandai vote. Haba phaipat shaka Jingñiew vote ha Varanasi Parliamentary Constituency ha Uttar Pradesh. Menteri rangba adu kari Narendra Modi tat hadu kapor shipho bajim tak step ulatam da handuspa khat khandai vote ya ukertong bayakun persya. Narendra Modi ulayo laipun rajar sauspa arpusau vote. Kadba ukertong jong ke Indian National Congress Ajay Rai ulayo laipusan hajar praspa san vote.